Šta se dešava u ovoj situaciji? Gledaj. Ja sam prvo zatražio za neki meč po mjeri. Znači, dolazim s 2 poraza. Htio sam neki meč da se vratim. Taj meč da se vratim nije bez veze. Znači, Anastazov koji je pobjedio Spahovića, mislim da je bio prekid ili na bodove. Na bodove. Znači, čovjek koji je pobjedio Spahovića, koji je bio u fenomenalnoj formi, i čovjek koji je pobjedio Ramosa, ako znamo šta je Ramos. Mislim, 2 teška meča, ali ne toliko medijsko napumpana, znaš, ja sam mislio stavite me negdje na undercard, ja odradim taj meč, pobjedim i onda idemo opet pravu priču. Ante Jurić je rekao da se je Forgi napalio samo na Ersana, da mi nude samo Ersana i ništa drugo. Uzmi ili pusti. Dobro, znači, ja mislim da su svjesni oni psihologiju boraca, oni su svjesni da borac poslije 2 poraza, poslije prvi put sam izgubio sa ovakvim prekidom, znaš, da nisam pokazao ništa u meču, da su oni svjesni da si psihološko malo loši, tako da se to ne mogu razlagati drugačije nego da žele olakšati put do pobjede nad Manu Ersanu i tako ga malo dići. I okej, znači, ja sam tu borbu prihvatio, ali ako mi daš mega borbu, neka bude main event. I mi nismo odbili borbe, mi smo samo tražili da taj borba bude main event. Znači, ako ti meni daš Fabijan Ersan, hrvatski borac, čovjek koji je provodio 7 puta FNC, protiv meni koji sam 7 puta provodio FNC, u Zagrebu, zagrebčki borac protiv 100 Rokija, ja mislim da je to logičan main event, osim ako nije Mirko Krokop na kardu. Ako je Mirko Krokop na kardu, mogu odraditi ko main event i mogu mu još nositi vodu. Mirko, tu razumeš? Znači, koliko sam čuo da Mirkota neće biti, i ako Mirkota nije, ja mislim da nema ko drugi da je main event nego ja i Ersan. Priče kruže da je vjerovatno main event, da se spominje da će to biti Darko Stošić. Ako se ne varam, to je neki logičan sled okolnosti. Da, ja mislim da će biti on ko main event. Mislim da je to najbolje da je on ko main event. Ipak mislim da Darko je prošlost, nekako vidjeli smo na zadnje 2 borbi da je odradio katastrofalno. Mislim da su najbolji dani iza njega i da bilo bi super i njemu jako u čast da 2 puta odradi ko main event slovenskom Rokiju i možda main event s njim nekad, ako se pokaže kao da je u dobroj formi, a za sad mislim da nije opravdao. Gledaj, mislim da je karizma 0, hype 0, mislim da ga stvarno niko više neće gledati. Jučer smo privatno pričali, ja mislim da tebi, sam shvatio iz priče, da je tebi bitniji main event nego što ti je bitan novac u toj borbi. Nekako ti je bitno mislim, da, znaš šta želim? Želiš mi dati mega borbu. Ajmo da imam nešto od toga. Ja imam isti novac po ugovoru sa Anastazovim, sa Bartekom ili sa Ersanom. Meni nije problem, pošto Ersan je flat-footed, Ersan ima lošu bradu, Ersan je sređen za mene da ga nokautiram. Znaš, Ilke je nezgodan. Hatef je težak, dobar Hrvač, katastrofa. Onda imaš Stoleta koji ti gledaj kad se saborio sa Stoletom, ležim na leđama i brcam s nogama gore. Ja se sam sebi smijem. Smio mi se Kićo Stamatović, danas se ja sam sebi smije kad gledam kornjača, puf gore, idemo, razumeš? I sad imamo nekog Ersana koji je flat-footed, koji nema hrvanja, koji je dosadan borac i jedino mu mogu ja dati borbu koja će zanimati ljudi. Pošto on je bio otpušten iz UFC-a, svaka mu čast za UFC. 100 puta sam mu napisao sam mu privatno, čestitam. I danas mu kažem, Ersan, čestitam, išao si provat svoju sreću, vidio sam da nisi za tamo i kad si pobjedio na način na koji se ti boriš, znači da nikog ne zanimaš. I znači sad tebi daju 100 Rokija da se digneš, to će te upropastiti, ali upropastit ću te ako mi budemo main event. Svoje prednosti? Svugdje vidim svoje prednosti, znači brade nema, boks mu je prosječan, hrvanje, nekih takedownov nema, ako dobije takedown, zadržavanja u parteru nema. Ja stvarno mislim da bi bila to jako dobra borba za mene i uvjerljiva pobjeda.
Vjerojatno vidiš neke njegove dobre strane, kad si gledao njegove borbe, šta radi on dobro u borbi? Mislim da previše forsira ovaj direkt. Jednostavno ne vidim ništa, o Stojki ne možemo pričati, razumeš? O Stojki ne možemo pričati. Tako da, možda parter da ne bi mogu zadržati, tako da stvarno ne vidim ništa da bi rekao wow. On je prosječan borac, 20 godina u sportu i nije naučio nekih osnov kretanja. Stvarno not impressed. Da, znamo iskreno šta nosi borba sa tobom kad se bori. Znam kako je bilo protiv Stošića, protiv Ilketa. Da li misliš da Erslan može da iznese sad taj pritisak borbe sa tobom i hajpa? Ne. Mislim da je da je čovjek koji jedva priča, totalno nekarizmatična osoba. Ja mislim da bi ga to pojelo. Ja mislim da bi sve ja riješio već na pres konferenciji na vaganju i otišao bi samo u arenu da uzmem taj pehar i da završim priču o velikom Erslanu koji ne postoji. Koliko sad realno postoje šanse da se desi ta borba u Zagrebu? Šta je? Vi sad čekate, ti Zel, vjerojatno čekate odgovor od FNC-a da Ne, gledaj, oni su nam ponudili sve super, sve su nam ponudili, mi smo se sve slagali, samo smo rekli da želimo biti main event. Sad, ako oni vide potencijal u tom main eventu, ok, ako ne, isto ok. Ja mislim da bi ta borba prodala najviše, da bi ta borba najzanimljivija bila na kardu, da bi ljudi najviše došli zbog te borbe. Ali mislim da Forgi ne misli tako. Forgi se uvijek kad pitaju za Rokija nikad ne kaže wow, puno to. On reče, ja sam napravio najviše za FNC i ja mislim da on ne vidi to ko ja i ima to pravo. Ja Forgi imam toliko velik respekt do Forgija. Sad ljudi me pitaju kakav si s Forgijom. Ja sam s Forgijom super, čovječe. Ja sam s Forgijom super i nemam ništa da mu kažem, on je stvorio FNC, zbog njega FNC puni dvorane, zbog njega sam ja dobio platformu da mogu puniti dvorane i ne mogu ja ništa loše misliti o njemu. Ali kad se priča o borbi, o tu su pogajane. Realno treba razdvojiti biznis i privatno odnos, kao što si postavila. Kad smo o poslu imamo nekako drugačiji pogled. Ja mislim da puno više vrijedim nego me vrijedi možda Forgi. Ja mislim da vrijedi main event. Ja mislim da ćemo prodati, ja mislim stvarno ti kažem, ja mislim da Stošić protiv Hatefu neće prodati 5000 karata. A ja i Erslan doće cijela Bosna da me gleda, doće pola Slovenije da me gleda, doće Hrvatska da gleda Erslana. Ali Hrvatska će doći da gleda Hrvata kako prebije onog ligavog Slovenca. Ne dođe da gleda Erslana kako pobjedi, razumeš? Kao Srbi, kad su se angažirali da dođu gledati kako će Stošić prebiti onog lajavog Slovenca. Razumeš? To je to što pravi neku razliku i tu razliku je treba cijeniti. Tako da ja samo kažem, ako misliš, Forgi, da taj borba najviše proda, daju na main event. Ako ne, a šta ako se ne desi da ti ne daju main event? Onda nema borbe, mislim, onda nema te borbe. Može, ako oni žele da mi daju Anatazova, da mi daju Bartika Glakovica, da mi daju neku borbu koja ne zaslužuje main event. Ali regionalni dvoboj, borac koji je došao iz UFC-a sa pobjedu protiv Slo Rokiju, to ne može da nisi main event. Da li misliš da iskreno zaslužuješ neku lakšu borbu posle poraza? Da se vratiš na pobjednički niz? Da izuzmemo tu sa strane Erslana. Erslan je izuzetno teška borba. Stole je izgubio s kime je izgubio Stole? Sa Vitasovićem. Vidio si koga je dobio. Ok, Thompson dobar borac, a 48 godina. Bez pobjeda ne znam koliko godina. Batur je izgubio od Kite. Jesi vidio koga je dobio? Brate moj, Batur je dobio najveću kantu ikad koja je ukoračila u FNC Kavez. Bacao udarac, ovaj je pao i ovaj još kaže, Batur još kaže da želi bonus za knockout večera. Ja se čudim samo da mu još nisu dali, razumeš? Znači, Batur kantu, svi posle poraza dobiju lošog protivnika. Meni se gura, posle 2 poraza, se mi gura Erslana. Nije problem. Erslan nije toliko težak meč. Ali kao što sam rekao prije, ajmo jedan meč gdje nema toliko hajpa, da se ja smirim, da nisam u centru pozornosti, razumeš? Ajmo mi takav meč, da ja odradim pripreme, da idem na meč, da se vratim. Ali borac koji bi ti bio lakša borba od Erslana? Sad ću ti reći nešto. Ljudi, ako ti gledaš sad preglede od Beograda, Gianni Barbier i
Ilke i idi gledat preglede od De Castra, to su brojke su tamo. Brate, ali bilo je, De Castro je bio 2 godine nazad gdje FNC još nije imao toliko followera oko sad. Tako da ljudi mene gledaju sa svima, nema veze. Gledaj brojke Kita idi pogledat Kitu brojke. Tu su sve milionske brojke na Instagramu, ja ne znam, ja opet kažem, sad možda se sliši prepotentno, pun samog sebe. Ja kažem samo činjenice, ja ne kažem, nikad nisam rekao za sebe da sam stvorio FNC. Ja nikad nisam rekao za sebe da sam najbitniji... Nisi rekao da si stvorio, ali da li misliš za sebe da si možda, da si najzaslužniji za... Nikad to neću reći, a ću rado dijelit kad to drugi pričaju. Znači to priča Marko Petrak na inkubatoru, to pričaju fanovi, to priča Zelk, to pričaju svi u mom džimu. Ja mislim, to kažu suci meni kažeš ti to, meni kaže Božo to, meni kažete svi koji pratite sport to osim Forgija. Ja nikad to nisam izjavio, znači pogledajte sve moje izjave, jesam ja nekad rekao da sam najzaslužniji za rast FNC-a? Nisam. Ja sam sretan da sam bio u toj poziciji i da sam napravio ono što sam napravio, da me ljudi prate i to je to. Da li sam ja najzaslužniji? To mora Forgi, FNC i ekipa da kaže. Ja ne volim da iznosim svoje mišljenje, ali iskreno ti si učestvovao u najviše tih prekretnica u FNC-u. Prva velika je bila Laso Bakočević protiv Croate Barija. Druga velika je bila tvoja borba protiv Tome Spahovića. Sljedeća je bila borba protiv Darka Stošića, imali smo Janičić, Bojković i sad smo imali Đani Barbi i Ilić. Ja. Ti si učestvovao, da kažemo, u 2 take velike borbe koje su mnogo značile za rast FNC. Ja sad opet činjenica. Mi smo bilo nekih 5-6 hiljada ljudi je bilo na borbi Spahović-Fabijan, 8 hiljada je bilo na Žgela-Fabijan i onda je bilo puna arena, zaboravio su još Fabijan Ilić. Da, Fabijan Ilić, da, kako? Za dva meča. Znači ti si imao 3 velike... 4. Znači imao si 2 sa Ilićem, 4 velike. A brate, i Žgela je u ono vrijeme bio ogroman fajt. Žgela je bio najveći fajt. Zato što su svi očekivali u tom trenutku kao Žgela je jak i da nokautira. Najveći fajt u tom momentu je bio Spahović-Fabijan. Najveći fajt u tom momentu je bio Ilić, je bio Fabijan Žgela. U tom momentu je najviše ljudi gledao Fabijan. Fabijan Stošić, Fabijan Ilić 1, Fabijan Ilić 2. I sad će biti najveći fajt Fabijan Erslan.